reka tugushimire wowe udahwema kutwereka ko ukunda YouTube channel Musinga TV. Reka tukugezeho inkuru mu makuru, inkuru nyamukuru kuri iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu. Iyi nkuru dukesha urubuga Igihe iravuga, ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo nyuma y'u Rwanda Tshisekedi yijunditse Kenya kubera M23. Nyuma y'u Rwanda noneho Kenya niyo igezweho. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi yijunditse Kenya nyuma y'uko icyo gihugu kigennye umugaba mukuru mushya w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba usimbura Major General Jeff Nyagaye weguye muri Mata. Uyu Jeff yeguye muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane, none yasimbujwe undi. Amezi agiye kuba 8 ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo gufasha icyo gihugu kugarura amahoro nyuma y'imirwano yari imaze igihe ihanganishije ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Kongo ntiyigeze yiyumvamo izi ngabo kuko zitarashe kuri M23, ari nabyo byagejeje ku kwegura kwa General Nyagaye wavuze ko icyo gihugu cya Kongo cyagiye kenshi na kenshi kibashyiraho igitutu cyo kurasa, bati murase izi ngabo za M23, ariko bakabyanga kuko bitari biri mu nshingano bahawe. Rero igihugu cya Kenya nk'igihugu koko gifite inshingano zo kuyobora ingabo za EAC ziri muri Kongo, yahise ishyiraho umugaba mukuru mushya ari we Major General Alfazadi Muturi Kiwugu. Uyu rero niwe mugaba mushya w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ziherereye muri Kongo kubungabunga amahoro mu duce twagiye twigarurirwa n'izi ngabo za M23. Mu ruzinduko Perezida Tshisekedi yagiriye Bolone muri Botswana kuri uyu wa kabiri, yabwiye abanyamakuru ko batumva uburyo Kenya yashyizeho umugaba mukuru mushya itagishije inama Kongo. Yagize ati Nyagaye weguye mu buryo budasanzwe, yaradutunguye adushinja ibirego byo kumutera ubwoba, ibintu atari yarigeze atubwira mbere. Kuki mbere atigeze atubwira iby'iryo terabwoba? Ubwo yafataga umwanzuro wo kuva muri Kongo, Kenya yahise ishyiraho undi mugaba mukuru w'izo ngabo itatugishije inama, nkaho izo ngabo ari iza Kenya gusa. Harimo ikibazo gikomeye. Muri uru ruzinduko Tshisekedi yavuze ko ingabo za EAC nizidahindura ngo zifashe RDC kurwanya M23 zigomba kuba zavuye ku butaka bw'icyo gihugu bitarenze Kamena uyu mwaka. Tshisekedi Chilombo Etienne yiringiye ingabo z'umuryango w'ibihugu bigize Afurika y'Amajyepfo SADC ziherutse kwemeza ko vuba aha zizajya muri Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe irimo M23. Bibaye mu gihe Kongo yanze kongerera igihe ingabo za EAC cyarangiye muri Werurwe muri uyu mwaka, igasaba uwo muryango kubanza kuzihindurira inshingano kugira ngo zemererwe kurwana na M23 aho gusigara mu duce yavuyemo gusa. EAC yo ivuga ko igamije kumvikanisha impande zitavuga rumwe kugira ngo ikibazo gikemurwe mu bwumvikane aho kuba mu mirwano. Gusa leta ya Kinshasa yo ntibikozwa. Mu kwezi gushize kwa kane, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yandikiye ubunyamabanga bwa EAC isaba ko manda y'izo ngabo z'uwo muryango ihinduka zikemererwa kurwana, guhindura ku buryo igihugu kimwe atari cyo cyemererwa kuyobora izo ngabo ahubwo ibihugu bigasimburana n'ibindi. Inama yemerejwemo ko ingabo za SADC zizajya muri Kongo yabaye hashize iminsi 2, habaye indi i Bujumbura mu Burundi. Yari yashimye intambwe imaze guterwa mu kugarura umutekano muri Kongo. Mark Hoxton, umunyamakuru umaze igihe akurikiranira hafi ibibazo bya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko
kohereza izindi ngabo muri Kongo bishobora guteza imvururu kurusha gukemura ikibazo. Yagize ati M23 yatubwiye ko idateze gushyira hasi intwaro mu gihe ingabo za SADC zaba zibagabyeho ibitero. Uko ibintu bimeze uyu munsi bitandukanye cyane n'uko byagenze mu mwaka w'2013. Maka yagaragaje ko ikibazo ko izi ngabo nizoherezwa muri Kongo bizaba bisa nkaho ari ukongera umuriro mu gihugu kibarizwamo ingabo zitandukanye z'amahanga. Ntacyo M23 iratangaza nyuma yaho SADC itangarije ko izohereza ingabo muri Kongo. Gusa uyu mutwe wakunze kuvuga ko utazarambika intwaro hasi Kongo nitemera ibiganiro. Itsinda ry'ingabo zidasanzwe za SADC rizwi nka FIB niryo ryagabye ibitero kuri M23 mu gihe hari mu 2013 rituma uwo mutwe usubira inyuma wemera kurekura umujyi wa Goma wari wafashe. Hari amakuru avuga ko M23 itarekuye kuko yari inaniwe, ahubwo byaturutse ku gitutu inama yagirwaga ngo yemere ibiganiro, kuko guverinoma ya Kongo yari yiyemeje gushyira mu bikorwa ibyo basabaga. Nyuma y'imyaka 10 rero M23 ivuga ko Kongo itigeze ishyira mu bikorwa ibyo yari yabemereye, ari nayo mpamvu bongeye kubura intwaro. Iyo yari inkuru nyamukuru kuri uyu munsi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu. Ndibutsa ko iyi ni YouTube channel Musinga TV, aho wakura inkuru zigezweho, inkuru zicukumbuye dukesha ibitangazamakuru mpuzamahanga. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha. Maxime Kayumba, Musinga TV.